NAKO ke ya BOSUPA go e tshwamogela dikgang tsa Botswana television tse re di gatsang ka tlhamallo go tswa toropo kgolo ga borone phirimane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o simolodisitse kago ya mafaratlhatlha motlakase wa marang a letsatsi kwa Madinare. Lekalana la Motor Vehicle Accident Fund le tshwenyegile ka dipalo tsa dikotsi tsa tsela. Bond boxy promotion e rotse semmuso kgaisano ya the ultimate battle. Patricia Shobayane ke ora lolang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela ga bodi amogele mo pegong ya ntha Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a simolodisitse kago ya mafaratlhatlha a motlakase wa marang a letsatsi kwa motseng wa Madinare. Tona o boletse fa e tla re go fediweng ga one lefatshe la Botswana le nne le motlakase o lekaneng go dirisiwa mono gae ga mmogo le go rekisetsa mafatshe a mangwe o ka ile fa go fetla motlakase ka marang a letsatsi go le mo maitlamong a lefatshe leno a go dira kgotetso e phepa le go baballa tikologo a re utlwe pego ka ke ikantse khumalo. Lefatshe la Botswana le gatetse pele ka go tlhabolola mohama wa kgotetso go netefatsa fa motlakase o goroga mo dintlheng tsotlhe tsa lefatshe leno jaaka le ipeetse seelo sa gore ka ngwaga wa 2036 lefatshe leno le bo le na le motlakase o lekanyeng beng gae le madirelo ga mmogo le go rekisa kwa ntle. Mafaratlhatlha Madinare solar plant ke a ntlha matona mono Botswana mme a solofetse go rantsha motlakase wa 100 megawatts fa a setse a heditse go agiwa mo magatong a mabedi. Botswana by 2036 will be energy secure with diversified, safe and clean energy sources, and we will be a net exporter of electricity. Now, for this to happen, it requires the transformation of our energy sector through the exploitation of renewable resources to complement the use of non-renewable resources which we have relied on almost exclusively until recently. The 50 megawatt solar PV project, which we are celebrating today, is a major milestone towards realizing our national commitment on climate change and global warming, with a target to reduce greenhouse gas emissions by 15% by the year 2030, with reference to 2010 emission levels, which is the baseline. Mafaratlhatlha a tla agiwa ke khamphane e ikemetseng e tumileng ka ditiro tsa motlakase wa marang a letsatsi go tswa Norway ya Scatec ka thomo ya koporasi ya motlakase ya mono ya Botswana Power Corporation mme solofeditse gore tla re ngwaga o tlang o simologa go bo go setse go fetliwa motlakase wa 50 megawatts. The scope of the project entails development, financing, construction, operation and maintenance of the first 50 megawatt solar PV plant. The plant will be delivered and operated by Scatec SA under a 25-year power purchase agreement with Botswana Power Corporation as the off-taker. And Scatec, we have done this many times before, and we are committed to deliver this project on schedule with the highest level of quality and in close collaboration with the local communities. Jaka re itse gore e sale BCL tswalelwa bana ba rona ntse ba tshelela mo leshekereng mi ditiro di a bulega ke dumela ha batla go ba le bogo mme se stona se ke batlang go se kopa mo go bone a tirisano mmogo e nne teng mo go bora di kontraka. Tiriso ya motlakase wa marang a letsatsi e setse le jwa ile yone tharabololo ya go fitlhela maitlamo a lenaneo la ditlhabololo le dikitso tsa sennela ruri ka tiriso ya kgotetso e godisang itsholelo. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone.
Lekalana la Motor Vehicle Accident Fund le ne le tshwere phuthego le bana le seabe go buisana ka se se ka dirwang go fokotsa dikotsi tsa tsela tse di gapang matshelo a batho ebile di ba baya ka hamosing letlole leo mabapi le madi a la ntshang go thusa ba ba amegileng mo dikotsing ga mmogo le malapa a bone. Mookamedi wa lekalana leo re Michael Tlhangwane o kaile fa mongwegeng wa ba dirisa madi a fetang 2 million pula go tlamela ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela. Khomiso Maphanyane wa bega. Lekalana la Motor Vehicle Accident Fund le itebagantse le go tswa ba ba amegileng mo dikotsing ga mmogo le go ba tamela ka dithuso tsa tshirilo maikuto le kaile ha le tsela go godimo dielo tsa ipaballo tseleng mme se ga se a tshwanna go nna maitamo a bone hela baleno sika ba thoka ke monokeng mo setšhabeng. Re Thagwane o supile ha go beta tsela ya go tila dikotsi tsa tsela e le yone konokono go tsweng mo badirising ba tsela ga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Research has confirmed that road traffic crashes, injuries and deaths are a complex, wicked problem that demands a transition from the traditional siloed approach to a more integrated system approach in road safety management. This is the mindset change that we need to embrace as a road safety practitioner. The pathway to economic transformation demands a mindset shift and strategic thinking where we all see ourselves as important players and contributors to the milestone. The current situation in which our transportation systems robs the nation of over 400 people annually with an estimated cost of around 2 to 3% of GDP is not acceptable, neither sustainable, and cannot be business as usual. Mookamedi go tsweng kwa lephateng la ditsela ga mmogo le ba sepodisi ba supang ngwarego ka badirisi ba tsela ba supa mathothapelo a dipalo tsa batho ba ba gapelwang botshelo ke dikotsi tsa tsela go bakwa ke mabaka ka go harologana a akaretsa go thoka go obamela matshwao a tsela magareng ga tse dingwe. We are meeting today to ponder, to reflect, and to figure out why a small group of road users are at higher risk of being involved in serious crashes because of dangerous behavioral choices they make. Se akaretsa speeding, drunk and driving, using mobile phones while driving, failing to wear our seat belts, and driving without licenses. In 2021, we had 413 deaths, fatalities, out of the 17,277 crashes. I say here we have lost lives, 413 of them. That is the saddest part of it. From there we went down to 404 from 413, which was minus 2.2, because here we still had lives lost. And of course you'll see that the fatal crashes in 2021, 325, and out of those we lost 430 people. That means some of them were multiple fatalities. Ipaballo tseleng ke maikarabelo a bothe ka jana setšhaba ga mmogo le badirisi ba tsela ba tshwanetse go itlhokomela ka nako tsotlhe go hema dikgobalo le go babalela matshelo. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Badiri ba boipelego ba gakololwa go rekegela botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo fa ba le mo tirong ya bone ya go sedila maikutlo le go tlhokomela botsogo jwa tlhaloganyo jwa setšhaba. Go se gopotsong sa letsatsi la mafatshe-fatshe la badiri ba kwa Kasane, moeteledipele wa mokgatlho wa bone mme Moitshepi Dibotlhale o nankotse botlhokwa jwa tiro eo le seabe sa bone mo go rotloetseng botsogo jo bo lolameng jwa tlhaloganyo mo setšhabeng. Kitso Temane o na le ko. Segopotso sa monongwaga sa bo se itebagantse le go lemoga dikatlego ga mmogo le dikgwetlho tsa babereki ba ba kopanang natso mo tirong ya bone e fa gongwe ba tlamegang go e dira ba beetse maikutlo a bone kwa thoko. Ba gakolola go inakana le go amogana dikitso le maele ga mmogo le go itlhatlhela dithuto ka melao le megokonyana a ka ba godisang le go tlhabolola ka fa ba ntseng ba dira ka teng. We have an opportunity for conference participants to collaborate, network, connect with experts. Researchers, publishers, lecturers, different practitioners. We are here to network and learn from one another, to be inspired and be encouraged by the highly regarded speakers in gaining exchange knowledge in our practice and the skills. Mile fa bo mma boipelego ba harharolwe ke dikgwetlho le go bereka ka thata ka natla
boleng jwa bone bo a lemogiwa ebile ba tla engwa nokeng mo tirong ya bone segolo jang mo go lwantshe matlhoko a aparetseng setšhaba. Efforts and unwavering dedication of social workers who are the silent heroes, working tirelessly behind the scenes to uplift the most vulnerable among societies. We recognize that social work is a complex and challenging profession on behalf of Botswana in general, on behalf of both Bilingual, we should thank you on their behalf. I would just want to say, thank you very much. Special mention also goes to the executive leadership of the association, who dedicate their all in realizing the wishes of the social workforce of this country. Thank you, social workers. Mo maboipelo ba ba neng ba tsile mo moletlong o ba re ba itumeletse fa saebe sa bone mo setšhabeng se bonala. Viva Bonaswa, viva World Social Workers Day. Today re itumetse re mo Kasane. We are very much aware of this day, and of course we are here to celebrate it. Excited to be here celebrating the World Social Workers Day. Excited because we are meeting from different backgrounds, and during the course of the day we are going to be sharing our experiences and helping each other to cope with the challenges that we face. Bo maboipelo ba rotloediwa go inakana le makalana a mangwe a itebagantseng le botsogo jwa tlhalogano go anya dikitso tse di farologaneng go godisa le go tlhabolola tiro e ba e dirang. Kitso Temane, Botswana Television, Kazungula. Mapodisi a Gumare a tshwere borre ba le supa ba go belaesegang ba bolaile dinare tse pedi mo lefelong la diphologolo la NG26 go bapa le motse wa Tubu mo kgaolong ya Okavango. Mo kamela mapodisi a Superintendent Chena Morateng a re ka kgwedi ya Mopitlo e tlhola malatsi a le 15 monongwaga ba ne ba kopana le koloi ya modiro wa Master Demio e kgwediwa ke re wa dingwaga tse di 40 ka nako ya bongwe mo mosong mme ya re ba phuruputsa koloi eo ba fitlhela nama e go belaesegang e le ya phologolo ya naga. A rutle go ka Taini Tsukudu. Mapodisi a Gumare a re ditlhotlhomiso di ba goresitse ko ba belaelweng ba bangwe ba ba neng ba isa mapodisi ko lefelong le go bolaetsweng dinare tseo teng. Superintendent Orateng a re fa ba goroga ko lefelong la tiragalo ba fitlhetse ditlhogo tse pedi le matlalo a dinare. Go na le kgonagalo ya gore ba belaelwa ba ba supa ba lebisiwe molato wa go tsoma ba sena tiseletso. Koloi yone e kgwediwa ke re wa dingwaga tse 40 mme mo go motsolotseng gore nama e tswa kae a tlhalosa a sa tswa go itsa go Tubu mme ra latela ra thothomisa mma mme ko morago ra lemoga gore nama eo e ne le ya phologolo mme a ntse re tsweletse ka dithothomiso ra hela re tshwere ba belaela ba le 7 bothe ka palo mme ba re isa go lehilong le ne le gore ne ba re ba tsotsoma go lone lehilo leo ke ko NG26 mme ko lehilong leo la ditiragalo ne ra itlhela go na le matalo a dinare tse pedi le dithogo mme ke re santse re le mo dithothomisong kgang ga ise wele re tsweletse ka dithothomiso mme ta re dithothomiso di hedile ba taipega gape le ga lekgotlatshekelo go arabela molato ta bo ba o lebisitswe. Setšhaba se gakolola go tsaya tiseletso ya go tsoma go itsa go tsoma mo go sa letlelelweng. Nka rotloetsa setšhaba gore ba apply di license tsa go tsoma ba ka tsoma diphologolo tse leng gore ba te ba di winne ka ha molaong go tsoma o sena tiseletso re itse gore ke molato le gore ka boela toronko. Mo nakong eno mapodisi a setse a amogetse dipego di le 10 tsa mohuta o mo kgaolong ye. Taini Tsukudu, BTV News, Gumare. Kansele ya Chelsea le kgonne go etsa ditiro di le 23 mo go tse di 55 tse di neng di tshwanetse go dirwa mo ngwageng wa madi wa 2023-2024. Seo se builwe ke modulasetulo wa kansele eo re ke a leboga ga e buse ka la boraro kwa phuthegong ya e tletseng ya kansele a rutlwe lesego mo kwaisi ka pego.
E re go setse malatsinyana fela pele ngwaga wa madi wa 2023-2024 wela councilor Charles Hill ba kaile ga bana le ditiro di le ka tshwara 32 tse di saletseng kwa morago ka jalo maikaelo a bone e le go diwetsa mo ngwageng wa madi o latelang. Council had 55 projects to implement for the year 2023-2024. Out of the number, 23 projects are complete, 22 on progress, while 10 have not yet started and are expected to spill over to the next year. The project implementation is therefore 42%. Some of the ongoing projects include graveling of road 7 km Karakubisi at 98%, Honorable Tame, maintenance of Makunda Primary School at 25%, Honorable Kanjisa and Honorable Kangoiko, construction of LA2 houses for backlog eradication project at Makunda 40%, and Kole and Tsotsa Kalkfontein. The project's completion time is said to be March 31st. However, only Karakubisi Road graveling will be completed by then. Hence, the rest of the projects will be pushed through intensive monitoring to be at the least finished by 2024. Mo go tse dingwe re ga ibuse a tlhalosa fa go ntshitswe madi a kanang ka 600,000 pula go fetsa polasi ya New Kanagas. As you know that we have got farms which have been developed through CCP projects. To be specific, we have got a farm of New Kanagas. An amount of 600,000 has been disbursed for augmentation and completion of the remaining works at New Kanagas farm. Moreover, a farm worker has been trained on artificial insemination at Ramatlavama and avoid stocking of the farm to demonstrate his skills. There is currently a training ongoing for a farm board members targeting 10 board members, 3 VDC executive members, Hosi, area councillor who was the guest speaker and officiated on the official opening of the training, Honorable Tlame, and 4 community development officer. The training is held at West Hanhai Farm, started on 18th. Le fa go ntse jalo re ga ibuse o supile fa tshongwa ke ditiro tse di sa weleng ka nako ka re seo se fela se dira gore seelo sa bone sa madi a ngwaga o latelang se amege. Le se go mokwaisi BTV News Charles Hill. Bagwebi ba dikgwebopotlana kwa motseng wa Maung ba rotloeditswe go dira dikgwebo tsa tsenela ruri tse di nang le dipoelo le boleng go thusa go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno le go tlhama ditiro. Seo se builwe ke mookamedi wa lekalana la Local Enterprise Authority re utlwile e butswe kwa phuthegong ya bajibareki e neng e tebagantse le go rutuntsha bagwebi ka maele a bogwebi. Anthony Thobogang wa bega. Dikgwebo ka go farologana di lemogile fa di na le seabe se se tona mo go fetoleng itsholelo ya lefatshe la Botswana le go thama mebereko. Ka jalo se se gwethile lekalana la Local Enterprise Authority go inaakanya le mohama wa bogwebi ka go abela bagwebi maele a kgwebo le go ba kopanya le bajibareki go tswa mo makalaneng a farologaneng a akaretsang a puso la ikemetseng ka nosi. Unemployment is very high, so we would like to challenge mongwe le mongwe o leng ha to see the need to participate in this event because it contributes to employment creation. We are also expected in what we do to contribute to the diversification of the economy of Botswana. Ya ka le itse gore re tswa kgakala re nna le maiteko a go kabakanya itsholelo ya rona. That is why we are deliberately promoting bagwebi in the fields of agriculture, manufacturing and other priority sectors. It's e leng gore they can drive value chain opportunities. Our suppliers is having in the future people don't price, our price, and they're gonna ITT likely we are going to use the publicized price market guide. The reason being, but whatever supply for men is either about overpriced for about men the only again bank or measurements. Men know that they only have competition for how low see or compete. Bagwebi ba ba neng ba tsene phuthego eo
ba supile fa thulaganyo e tshwana le e le botlhokwa ka e ba kopanya le bareki ba ba farologaneng le go bapatsa dikgwebo tsa bone bonolo. The workshop tse di a re thusa because gompieno ke ya buyer and seller. They are bringing our buyers close to us. Re kgone go itse gore ba tlhoka eng, when is the right time to buy, le di budget tsa bone gore a mmetse le gore a se rekisa ba na le sone mo budgeteng. We am so happy to have attended a show like this one or a workshop like this one because e re thusa gore di bayara tsa rona di nne gautshwane le rona ba ileng gore ba kgakala ra kgone go ba bona re ba bone bo gautshwane ba ileng gore go dingalo gore re ba bona motho mo di workshopong tse dintseng jana and then re ithekisa botoka mo go bone. Lekalana la lea mo maung la akareditse kgaolo ya Ngabe ga mmogo le Okavango ebile ba na le bagwebi ba 138 mme ba itlamile go tswelela ba godisa dikgwebo tse ka metlhale e farologaneng go ka nna mo seemong sa go fokotsa lethoko la ditiro mo lefatsheng leno. Anthony Tobogang, Botswana Television, Maung. Babereki ba dikokelo tsa kgalagadi borwa ba kgoletse go tlhokomela dikokelo le dikokelwana ka go di phepafatsa ka nako tsotlhe ka seo se thusa go fokotsa go anama ga malwetse motlhofo. Se se builwe ke motshwarela mokwaledi wa lephata la makgotla a Setswana kwa kgaolong ya kgalagadi borwa May Gracious Mentries kwa ka bondietsele e neng e tshwere ke lephata la botsogo le lephata go lemoga dikokelo le dikokelwana tse di gaisang tse dingwe ka bophepa. Ke o lebogile a dipotsane. Kokelo ya Hereford ke yone e tsere maemo a ntlha mo dikokelong tse 5 mo kgaolong ya kgalagadi borwa mo digaisanong tsa lephata la botsogo tsa maikelo a tsone e leng go akgola dikokelo le dikokelwana tse di gaisang tse dingwe ka bophepa. Kokelwana ya Kisa le yone ya gapa maemo a ntlha go gaisa dikokelana tse di 15. Babereki ba dikokelo le dikokelwana tse di tsere maemo a bobedi le boraro ba akolotswe ga bana le bokgoni ja go gapa maemo a ntlha mo digaisanong tse di tang. Your ministry's vision of a healthy nation by 2036 is achievable. Lephata la botsogo le ka kgona go ithelela tebelopele ya 2036 le tlhokana hela le go baya botsogo jwa setšhaba kwa pele ga sengwe le sengwe. An approach that is inclusive to all and the ball is in your court. Go na go ileng gore go na le go belegelwang teng ke clinic go go sena go belegelwang teng ke health post. No go lebelwa housekeeping ne re lebella gore e clean mo go kanangkang mabati floor ceiling ditafole go le ha ile gore go na le computer mo officing gore ba ba phephatsa mete ba ipone ba tsale tsela ba shooter lo tsonetseng. Babereki ba lephata la botsogo ba kgoletse go amogela bo ba diragatsa molaetsa wa go etela dikakanyo le ka dilo di dirwang ka teng. This is saying hearing health is wealth. This is silver lining in that statement. So say we can achieve. Tota botsogo bo tapele ga sengwe le sengwe ke ka mo bo tshwantshang ngwan le khumo. Liken our economy to a tree. Health would be our roots. Our roots is where we get our nutrients, we get our water. Let's take this as a challenge. We must work as a team. In health, you cannot achieve anything without working with the other person. That is why this is the only fraternity that had many specialties, because a human being is complex. You cannot replace a life that is lost. Hence, we are here, so many disciplines. Mo letsatsi le mogolwane wa DHMT mo kgaolong o ne a beela babereki ba le mmalwa dietsele mme a tlhalosa ga ele ba ba ithaotseng mo go ba bangwe ka go bereka ka nata le bopelotelele. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television tsa bong. wa itshodi dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Mabontle wa Queen Esther go tlhalosiwa fa o itebagantse le go nonotsha bomme ba banana ka maele a botshelo mo sebakeng sa dingwaga tse di 25 go ako go tse di 30 morago ga ba sena go tsena mo kgaisanong eo. Seo se builwe ke mogokaganyi wa lenaneo la Queen Esther Bosheng kwa Maung. O tlhalositse fa Mabontle wa Africa Melesego Chombo ile mongwe ba ba kileng ba fenya Mabontle o ka ngwaga wa 2012. Martha Kaisara. Mme Shirianje a re Mabontle o itebagantse thata le go thathelela bomme ba banana ka maele a boeteledipele a botshelo
le a go itshetsa. A re ba ikemiseditse go godisa bommabonte ba bone ka go ba fa thotloetso e ka ba godisang ka ditsela tse di farologaneng gore ba nne batho ba go ka lebiwang mo go bone mo isagong. We'll be focusing on empowering girls and young women to take action. That there are so many ills, so many community ills, and our mission as an organization is to empower young women, to empower the girl child, to take action. What are the challenges? What are the ills? What are the gaps in your community? And what can you do about it as an individual? So that is what we'll be doing, and we'll be working with the 15 girls. Even after the pageant, we'll be providing mentorship and support to the programs that they are running in their different countries. Thulaganyo ya Queen Esther ka tshwaragano le makalana a mangwe e rotloetsa gape bana ba basetsana mo dikolong. Do forget that there is inequality when it comes to raising boys and girls, and opportunities given to boys and girls. So they have been instrumental in reminding us that as parents, as leaders, we should make sure that there is equality between the boy and the girl child. They've been instrumental in organizing and coordinating national and international events, such as the International Day of the Girl Child, where we see thousands of girls coming together, where we see women and men who are committed to ensuring that the girl child is empowered. The last one that we had was at Tshwaragano, and we had more than 500 girls, and that was coordinated by Queen Esther in collaboration with the Gender Department. Thulaganyo ya Queen Esther e simolodisitsweng ka ngwaga wa 2010 mo nakong eno ya atoloseditswe ka mafatsheng a mangwe a kgaolo ya Afrika a ka tshwara 15 a akaretsang mafatshe a Ghana, Madagascar le Afrika Borwa. Maratha Kaisara, BTV News, Maun. Modulasetilo wa khansele ya Botete re molemi ga le ragwe a re kgaolo eo e itemogela tlhaelo ya metsi ka jalo puso e tsweletse ka go tokafatsa seemo seo ka go tlhabolola maharatlhatlha a metsi go ralala kgaolo. Re ga le ragwe o buile se mo pegong ya gagwe ya khansele eo kwa Letlhakane se ba etseng Tebogo wa pega. Bontsi jwa banni ba kgaolo ya Botete ba lela ka thaelo ya metsi segolo thata ka kgaolo e le sekaka, mme go tsibogela thaelo eo Modulasetilo wa khansele ya Botete a re go na le ditiro tse di tsweletseng mo kgaolong go araba sello sa banni. Line in borehole use at Kumo has increased water supply deficit. Similarly, water demand in Letlhakane village is also not met. This is due to population increase in Letlhakane village. As a mitigation factor, Water Utilities Corporation has an upcoming project aimed at upgrading the existing booster pump. This will be a short-term measure while awaiting for the long-term, being the Chobe Zambezi Water Transfer Scheme project that will be undertaken under National Development Plan 12. Water supply challenges at Kumu and Mupipi is addressed as a long-term measure by Botete Southern and Central Rural Development Supply Cluster Villages funded by the World Bank. Ya re go tsibogela pego ya modulasetilo makhanselara ba tlhalosaga le thoko la madi mo khanseleng le tshwenya ka le ama thata tswelelopele ya ditirelo le dithabololo. Jaaka re itse gore go na le dikarolo tsa boipelego le ofisi ya boipelego le gore isa ditamelo go batho ke yone e tshwere matshelo a batho go gae, mme sone se go thaela ga madi kana yone kganya gore na deficit go e gogisa bokete thata ka gore ga e kgone gore e ka kgona gore effectively and efficiently e deliver di-service ko bathong ba ile gore ya ba hepela mo letsatsing ka mpo isa ditirelo go bone. Wa mile dintlha tse di botlhokwa tse dingwe tse dintsi tse di tshwanang le bo ditsela bo botsogo bo thuto, mme la re tsena mo dintlheng tsa kgaolo hela ya motse wa Letlhakane o ke nna mo gone o itemogela le gore ditsela ga rena ditsela mo tsa rona mo e le gore go dira gore motse wa rona o nne mosuke le khansela ya rona ka e sena madi ka teng mo e le gore di-greatara tsotlhe kana di-tools tsotlhe tse e le gore ke tsa ditsela tse e le gore di gopa ditsela di dawa. Re ga le ragwe o lebogetse tshwaragano ya khansele le dikhamphani tse di direlang mo kgaolong ka di thusa go thabolola matshelo a banni ba kgaolo eo. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane.
badiragatsi ba kgaolo ya mogoditshane ba rotloeditse go tsa bodiragatsi jwa bone ka tlhoafalo ka jaana puso e ntshitse madi a kanang ka 2.7 million pula a gore lephata la kgaso ka tshwaragano le Big Dog Productions le rale lefatshe le ribolole le kgono setsa ditalente tsa Botswana so se buile ke mo palamente wa mogoditshane yo gape le ntona wa banana bom metshameko le ngwao re tumiso ra khare maabane jaaka letsholo leo la go ribolla ditalente le etetse kgaolo ya gagwe re utlwepego ka Jessica Pilane. Badiragatsi ba le 10 mo kgaolong e ba bo ba phadisana jaana ba lwela go iponela phatla mo go ba le 30 ba ba tla tlhophiwang ke DJ Fresh le ba ba eteletseng pele letsholo le go ka tsenelela dithuto ka tsa bodiragatsi fa thulaganyo e ya lephata la kgaso ka tshwaragano le Big Dog Productions la go ribolla ditalente le wela. Badiragatsi ba kgaolo e ba gokolotse go nna le lenaneo le le tsepameng la tse ba batlang go di dira go ka atlega mo maikaelelong a bone. Ga o tsoge hela o sa itse gore o batla go a kae jang le mang o thusiwa ke mang nna le plan ya gore o batla go dira eng gompieno beke e tlang kgwedi e tlang ngwaga o tlang ha ile gore wa release o batla go release kgwedi e feng a o batla go release ka Easter ka gore ke gospel a o batla go release ka September ka gore festive ya bo setse re kgona go enkga plan ya gago ke eng malatsi otlhe as modiragatsi. Maiteko a puso a go leka go godisa le go tlhabolola mogama wa bodiragatsi a itetswe le go fi mo kgaolong e. Last year when RB2 was turning 25 years ba bone ba RB2 in collaboration with Big Dog DJ Fresh they decided gore ba go nna le road show. 1.3 million was set aside by government for this project. Gompieno ke madi a kanang ka 2.7 million pula. Ke ne ke re gone gomo ke sone se re se buang. Ha re bua ka gore ra go le ka bojotlhe re le puso go bona gore mme ba diragatsi ba hiwa sebaka sa gore ba supe talente ya bone. Le moga o rulagantse gore gompieno e le wa wa Department of Broadcasting Services aba a ntshitse mono ga gompieno le bena le rona mono. Re sa le fong badiragatsi ba ba itumeletse sebaka se sa go supa ditalente sa bone ba re se tla ba thusa go ka supa bokgoni jwa bone le go ka iponela diphatla tsa mebereko. DBS Roadshow yena impontse go le gontsi gore ke sa ere ta re thusa bontsi ba rona le tlo gore bontsha batho kwa ntleko ba bantseng ba sa re itse ba tla simolla go re itse yang really artistic za gore na to simolla go bereka ka thata. I haven't had opportunities to showcase my talent. You understand? Sometimes we had to try to pay other people but this one was for free. You send your songs, what you have been working on, those who talent there, and I really appreciate it, and I pray God grow them more. Letsholo le mo ngwageng wa bobedi le ntse le tsweletse le tla wela ka matlhatso go ga borone mme modiragatsi yo ga iseng ba bangwe o tla ikgapela kolo ya VW Polo le go gatisa tiro ya gagwe kwa Big Dog Productions. Jessica Pilani, BTV News, Mogoditshane. Lekoko le rubilweng ke lefatshe leno go tsibosa mafatshe a Europa le a ga mamosadinyana gore molaokakanyetso o thibelang thekiso ya dirwe tsa diphologolo go tsena kwa ga mamosadinyana o ka ba lefatshe leno ka mosing le tsweletse ka letsholo la lone re kgabaganyetsa kwa Paris France go buisanya le mothusa mokwaledi le phata leno re o Shinkatsiang yo le leloko la lekoko leo go utlwa gore letsholo le tsweletse ka tsela e ntseng jang re tsia tla ke tsebaka sa go dibise ke go amogela gongwe o re tlhalosetse gore le tsweletse jang thomo e tsweletse jang ya lekoko mo nakong ya gompieno. Raitso o lebile ke a go leboga ke tsa gore ke bona le se mme le ga go ntse jalo Raitso re mo Paris mo France re na le tona ya tsa tikologo re Misani Tumpulu yo a eteletse pele lekoko mo mahateng a Europa go tla go itsise batho ba kwana go tsa segolobogolo ba pele ba tsa sepolitiki jalo ka ha mahatse a tshwanela la Botswana a tlhokometseng ebile a somaretseng diphologolo tsa ona ka teng go tla jaana ka lebaka la gore tsatsi la gompieno go tlhotse go buisanngwa tshutiso mogotsa molao tshutiso mo parlamenteng ya Britain o batlang gore dirwe tsotlhe tse e leng gore di tsa ka mo diphologolong tse di godilweng di se ka tsa tsena ka lefatshe leo mme go dira jalo go tla gore
dirwe tse di tshwanang le tsa diphologolo di tshwana le ditlou tse di tshwanang le tsa ditau tse di tshwanang le tsa dinare jalo ga di hodilwe ko mahatsheng a tshwanang la Botswana ga di ka ke tsa letlaletsa go tsena go lehatsheng la Britain mme molao kgotsa thutiso ya molao eo e tlhotse go buisanngwa ka yone ko palamenteng ya Britain mme raitso se se diragetseng ke gore palo ya molao eo se se itile e tsena la bobedi mme go lebega sentle gore ba e leng gore ba kgatlhanong le molao o ba ne ba ingangatletse tota ba eme ka dinao ba supa gore molao o o tla dira gore batho ba ba tshela le diphologolo ba ba ntseng ba di sola molemo ba ntseng ba bona e le sengwe se e leng gore se botlhokwa go tlhokomelesega molao o ka nna ba dira gore ka jaana ba sa tlhola ba di sola molemo ke sena ba nne le boitseme go ka di tlhokomela mo go ka heletsang e le gore jaanong diphologolo ba di tlhokomelesega sentle raitso di ba di tloga di nyaladiwa ke ba di utswe mme se se tla diragalang ke gore molao o jaanong o tla bo tsena mo go teng committee stage mme jaaka ga o tla o tsena mo committee stage jaanong ke gone go tla ngangisang wan sentle teng tota go a lebega raitso gore lekoko le le romilweng ke tangtsona le le neng le tlile kwano go tla go bua le bone babuisi ba ka kwano mo mahatsheng a Europa ra lekoko leo le ile la kgotla mositsi ka lebaka la gore ra jaanong go a lebega gore batho ba setse ba simolola go akanya sešwa go bona gore molao o ha o ka heta ka tsela e ntseng jalo o tla boraya gore ka mantswe a mangwe o tsaya ditshwanelo tsa diphologolo o di hitisa ditshwanelo tsa batho o letse o lemogile gape le motlhotlhedi tona jaaka gana a buisanya le ba television ya BBC ya Sky ra a tlhalosa jalo ka ga molao o tla bong o eme mahatshe a borwa ba Afrika segolobogolo a tlhokomediseng diphologolo tsa one ka ga mosii ka yone tseleng tseng jalo ra go a lebega gore go santse go tla ngangiwa go tlhalela gore molao o ka nna wa suta mme maikaelelo ke gore o seka wa go dirwa o ntse ka ga seemo se se ntseng ka teng ke gore maikaelelo ke gore go nne le ditshetla molaong o tse di tla tlhokomelang gore ga go engwe mahatshe a tshwana le borwa ba Afrika ka ga mosii mo nakong ya gompieno re mthimkhulu o mo France o tlhotse a ntse a bua yalo le babuisi ba kwano ka jaana ebile ba buile le mothutatona ya tsa mahatshe a sela kwano a ntse a mo supegetsa bodiphatsa ja molao wa go ntseng jalo lebaka e le gore lehatshe la Fora le lehatshe la Germany e le mongwe a mahatshe a e leng gore a na le batswimi ba bantsi raitso a seka a itlhela le gore le one a dira gore molao o jaanong o diragatse mo Europa yotlhe ka gore ga go ka nna jalo rra go tla be go le bokete gore diphologolo tse dintsi tse re tshwanang le ditlou jalo tse dintsi jaaka mo Botswana diphologolo tse di tshwanang le dinare tse di tshwanang le diphologolo tse e leng gore di tshwenya batho ba ba tshelang le tsone di tla tlhokomelesega ka tsela ntseng jang ka gore ba tlabe ba sa tlhole ba na le lebaka la gore ba di tlhokomele rra ba batla gore lehatshe le e leng gore ke tsa ke diphologolo le bone ba le dirise mo go tsa temo mo go le ditlhabololo tse dingwe la gape jalo right so se se supile jalo gore mo nakong ya gompieno mo tsetseeng la gompieno tota re tlhotse jalo le le ko palamenteng e leng go gone mo nakong ya gompieno re sologele go le bona kae gape Raiso jaaka ha ke le ke bua re mthimkhulu le lekoko la gagwe e tla re ka moso ba emelele ba ko Germany le gone ko ga gonna go buiwa le marara jalo mme se nka se go itsiseng ke gore ra go kaega sentle tota gore mahatshe a Europa a na le batsumi ba bantsi thata ba e leng gore ba kgatlhegela go ka tla go tsoma diphologolo jaaka ko Afrika le ko Botswana ga re bua re tlhamaleditse ka gore gompieno go tlhotswe re ile go bontshiwa ko ditshupong tse e leng gore ke tsa batho ba e leng gore ba mo tirong yone ya letsomo hela mme le mo sa sentle gore o bone kgang ya letsomo ke gore the hunting industry e tona mo e leng gore e na le ditiro tse dintsi tse e leng gore di a tsamaisa go na le barekisi ba diaparo barekisi ba ditlhobolo barekisi ba tse di harologanyeng jaaka dithipa sengwe le sengwe se e leng gore se tsamaelana le letsomo jaaka ba di-camp jalo mme raitso it's an industry e leng gore e phutha batho ba bantsi thata mo e leng gore e kgona go tsenya madi a bonalang go tsa letseno le le bonalang mo e leng gore go tsengwa teng mara segolobogolo
se tota re tshwanetse re se lemoge ke gore maikaelelo ke gore ka ntata ya gore letsomo ke nngwe ya ditsela tse e leng gore go laolwa kgolo ya dipalo tsa diphologolo ka yone ga le ka emisiwa kgotsa ga emisiwa bogwebi jo e leng gore bo tsamaelana le letsomo go tlabe e le gore tota go paledisa magase a le go nang le diphologolo go ka dira tiro ya go ditlhokomela ka tshwanetseng a ditlhokomele ka teng right so a re wetse puisanyo ya rona ka se gore mo nakong ya gompieno o kare letsholo le tswa maduo a mahatsha a tlhaloganye seemo selegatselo le buang ka sone tebang le molao kakanyetsong right so go a lemsega tota gore lehatshe le maduo a bonala a lekoko le raitso jaaka ke ne ke bua gompieno ko parlamenteng ya Britain go tlhotse go buile matona a le mmalwa mme o utlwa tota gore jaanong ba tlhalosa sentle tota gore dipalo di supa tota gore hela ga o simolola hela o emisa lone letsomo la go nna jalo go ganya go loga diphologolo go nna teng go diragetse ko Kenya right so go ne gore go ne go na le kiletso e heletseng ya go ka tsoma mme go mo ga dira gore dipeo tsa teng di rate go nyalela lesika le ko mahatsheng a mangwe a bophirima ba Afrika jalo right diphologolo tsa one di ile tsa tsamaya ka ntata ya gone go leka gore go nyelediwe go tsoma mo go laolesegang mme ba ne ba tlhalosa matona a na ya ka dinao a bua o utlwa gore ba na le kitso yaanong yaka ke go bolelela raiso mosekerete tona o letse a itetse mogala kgotsa a buisanya le BBC television le Sky television le ene re mothonkolo setse a buditswe dipotso ke babega dikgang ka bontsinyana jaaka ya bo Times Radio ka bo Daily Mail jalo mme le gore jaanong kgannye e setse jaanong e anama go a lemogega gore jaanong batho raitso ba setse ba simolola go akanya sešwa ka kgannye ya go iletsa kwa go tsenngwa ga dirwe tsa diphologolo tse di godilweng go tsena mo Europe mothusa mokwadi lephata la kgaso re tsianta ke tse sebaka se ke go lebogela thata ga re tswelela mosepele wa go tlhotlhoma le lefatshe mo tshekatshekong ya go ribolola ditalente tsa Batswana ka go farologana go a tswelela mo kgaolong ya letlhakeng badiragatsi ba motse o le metse mabapi ba rotloeditse go emela ditalente tsa bone ka dinao gore batle ba kgone go atlega mo ditorong tsa bone go nna badiragatsi ba tlhwatlhwa se se builwe ke mookamedi wa khamphane ya The Big Dog Production re thuto sikwane jaaka na rotloetsa badiragatsi ba kgaolo ya letlhakeng le Zitlas ka dintlha maiteko a go ribolola go senola le go godisa ditalente tsa Batswana ka kakaretso ke a sa tswang go dira ke lephata la kgaso ka tshwaragano le khamphane ya The Big Dog Productions go tsamaya lefatshe ka bophara ba dira meleto e itebagantse le go ema bodiragatsi nokeng segolo jang morago ga gore ba itemogele kwa letlase fa segaje sa COVID-19 se ne se tsaya phekelo e sele ka jalo mosepele o thwafetse ka maitlamo a go tsosolosa bodiragatsi re itumela thata go nna le baeng ba setsego sa ga DJ Fresh e le ba ba tsomang bokgeleke jwa bana ba rona re mo ipapatsong kana Motswana re se se mo mosimeng se bona ke o thata o se go ba le ka go iphitha o tsamo ntse sehuba o ntse mahata go re o bone ke mongwe le mongwe maranyane ga sone hela tseleng gore ba ipapatsa ka yone go botlhokwa gore o ipapatse go ska heta letsatsi o sa bolela ha o bona tsebe o utlwe gore o modiragatsi o dirang o bonwa kae o kgwebo go tlhalosa fa bodiragatsi bo ka fetola botshelo jwa motho fa go ka nna le tshwaragano ka jaana bo rotloediwa ke bontsi jwa batho ka go farologana ke ka moo bodiragatsi mo motseng wa letlhakeng bo lebogelang lephata la kgaso ka ke monokeng e ba sa tswang go ba isupegetsa go nna modiragatsi o itsegeng o ile leina ka se go not a joke you have to work hard o nne pelo telele o rate batho ga go lekana especially offense ha fene tla kwana go ha ka e regardless gore ke wa seemo sehe wa selebo wa sehe ba tsega go lekana they are all our fans they make us what we are PBS e bone go le matshwanedi gore e tle letlhakeng e tlo go ribolla talente mo letlhakeng o se o gakologelo o se ka lebala gore monno motona Rathobane the legend of Afropop o tswa mo letlhakeng ya no re le di artist re na le keletso re upcoming artist re na le keletso ya go ipona re tshwana le ene ya no ha DBS e tlile yana kgaitsedi yaka tota ra itumela ka gore e ribolla talente e bile re bontsha gore nya mme le lona le ka kgona se ka la inela ke jo e mara bothata ke le rutwa e re rutwa gore na ira ha mo kwa gore nya re ka dira re ka go gore ba tla go ipona re le teng re le go godimo ya ka batho ba re ba itseng ba le go godimo go ke
kore e re ga bokgoni jwa gore le batho bana ba re bona ba bangwe ne ba sa itse gore ya gona le motho ga ta fred BW mo Thakeng. I really support this kind of event because this kind of event in Sabato ba ne re sa itse re ke bone di-artist re hela re ba bona gone ha ka gore bontsi ba bone ba bo e kete ba beilwe ka ha segotong mme hela a re ba bona re kgona go bona e le gore re ba akola ka ba opelang ka teng. Thulaganyo e ya go relala lefatshe mo maitekong a go ema nokeng talenta a bodiragatsi e tla tswelela mo motseng wa Molepolole mme e feleletswe ko toropokgolo Gaborone ka Matlhatso. Lizzy Class, BTV News, Lethakeng. RDB phegolane teng ha motho itse dikgang tsa nako ya bosupa mme kgaitsedi ke Liza o sekeng o eme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsedi ka Right o dumela sebaka ke sa go jaanong go renela tsa metshameko tla ke go leboga kgaitsedi ka o etso le nna tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ke a boletse na ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simollela ka tsa mabole tse di reng Bond Boxing Promotion e le tsero tse semmuso kgaisano ya The Ultimate Battle e tla tshegediwang kgwedi e tlang e tlhola garataro ramabole wa monogae Tefo Letshikgwane o tla nkgisana magwafa lo Afrika Borwa Bongane Matlhangu go lwala le bantela ABU ke gore Africa Boxing Union title mo boketeng jwa super bantamweight ntwa eo e tla boele yone ya mamang mo go tse di robang bobedi tse di rulagantsweng mo letsatsing a rutlwepego ka tlamelo Montshosi. Tefo Letshikgwane wa dingwaga di 33 o fentse metshameko le 10 o mo go yone o le mongwe a o feditseng ka knockout le ditatlhegelo tse 3. Letshikgwane o tlhalose fa a dumela gore o ka fetsa ntwa ya gagwe ka knockout jaaka a tla balwa le Bongane Matlhaku yo dingwaga di 44. I know it's #1 South African. I'm #1 in BW. So this is going to be the real ultimate battle, you know. Yeah. So this is a fight you can't miss, you know. I know Bongane, like when I was 15 years, I watched Bongane fight in the Commonwealth Games in Australia. So you can just imagine the kind of box I'm going to fight, you know. I just have to take the old me into retirement, if not the old age home. Mo letlhakoreng le lengwe Matlhaku yo o tlwalesegileng ka leina la Wonder Boy ene o fentse dintwa di le 26 tse mo go tsone di leng 14 a di feditseng ka knockout le go latlhegelwa makgatlo a le 10 mo metshamekong e le 36. Bond Ngubula wa Bond Boxing Promotions a re dintwa tseo di tla thusa gape boramabole ba go tokafatsa maemo a bone world rankings mme ebile ba tla leka ka bojotlhe gore boramabole bao ba kgone go nna le letseno le le botoka. Is the ABU title, Africa Boxing Union title, and whoever wins will go up the world ratings. It's an affiliate of World Boxing Council or the WBC. So everybody, it's an opportunity. If whoever wins can get invited to bigger fights. So this is a platform where all boxers like the ones we watch all over the world, they go through this same kinds of tournaments, and we've tried our best to make sure even the boxers' passes are fair. Somebody can swipe a mouth feet after this. So we're trying all our best, and that's professional sport. We expect guys to make a living out of it at the end of the day. Dintwa tse dingwe tse di rulagantsweng mo letsatsing leo ke aga Thabiso Mpolekeng yo o tla lebaganang le Gabriel Ochieng mo boketeng jwa flyweight le aga Tshepang go motho kgatlhong le ao ba ko Mphenzulu e ntse le bokete jwa flyweight. Musi Tswigi ene o tla itatse di jang bogobo le Elmo Traya wa kwa Philippines. Fa ka go itse le Rao Kgwathile a tla lebagana le Sebelihle Mpaza wa Afrika Borwa mo boketeng jwa featherweight. Mo boketeng jwa middleweight gone Lentswe Zwanile o tla lebagana matlho a phagele Juan Monzon wa Argentina. Fa ka kwa go bomme ke amogetse Kenosi a tla mekamekana le Zainab Makare wa kwa Zimbabwe mo boketeng jwa lightweight. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe setlhopha sa Ghana ke bone bomampudi ba kgwele ya dinao ya bomme mo kgaisanong ya African Games morago ga go lwa ka gotlhe go boela mo motshamekong ba fenya basireletsi ba sejana Nigeria ka dino tse 2-1.
Setlhopha sa under-20 sa Nigeria se ne sa tshwanelwa ke go ingapangapela ba leka go etela dikota tsa Ghana. Eden Dikgang a sena go nosa mo metsotsong e le 23. Nigeria ba mo maemong a bobedi fa Uganda e le mo go a boraro morago ga go fenya Senegal mo motshamekong wa go lwela maemo ao. E re jaaka liki ya First Division ya Borwa e setse ka metshameko hela ile metlhano go ya kwa bokhutlong. Motšhudi Sunday Chiefs ba mo maemong a bone ba tla mekamekana le Tlokeng United mo letsholong la go tlatlogela kwa maemong a ka ba sebaka tsa go boela mo liking e kgolwane ya Botswana Premier. A re utlwe pego ka Katlego Kgakole. Magosi ba tsena mo motshamekong o ba tsholeditse ditlhogo morago ga go fenya Setiphola ka 2-0 mo motshamekong wa bone wa bofelo beke e fetileng. Mokatisi Elias Chinyemba a re ba tla lwa ka tsotlhe go fitlha kwa motshamekong wa bofelo ka maikaelelo a bone e le go lwela go ya kwa liking e kgolwane mo pakeng e tlang. Mo nakong eno banna ba kgatleng ba mo maemong a bone ka dintlha di le 24 tse ba di kokwantseng ka diphenyo tse 5 maleka a fera bongwe le tatlhegelo tse 2 go tswa mo metshamekong e le 16. Tlokeng United le bone ba tsena mo motshamekong wa matlhatso ba shapile Extension Gunners ka 2-0. Phenyo eo e ba tlogela mo maemong a bosupa selo se mokatisi ga o patiso senyeng a re mo batla go se fetola gore ba kgone go bona maemo a botoka fa liki eo ya Borwa ya bokhutlong. Banna ba Tlokeng mo nakong eno ba na le dintlha di le 21 tse ba di boneng ka diphenyo tse 5 maleka a 6 le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 16. Mo metshamekong e mengwe ya liki ya Borwa e le ya matlhatso notwane e sokolang e tla amogela Extension Gunners kwa SSG Grounds fa the Setengcawi e tla nna baeng ba UB Hawks kwa Mogoditshane Fighters Grounds. Black Forest e thulana le baeteledipele ba Lokojaneng Young Stars ko Mankgodi. Kwa Bokone Sankoyo Bushbucks e tla amogela se se kwa mogatleng wa Loko Makongolo Pheswa kwa Maun Sports Complex. Tsa Botlhe FC e tla kampana le Calendar Stars. Mbalakalungu e tla amogela baeteledipele ba Loko Motlakase ko Prisons Grounds fa Peacemakers e tla nna baeng ba Chadibe FC kwa Chet Arena. Fa mo motshamekong wa bofelo Pilikwe United e tla rutana mahokonyana a kgwele a dinao le BR Highlanders kwa Oris Radipotsane Stadium. Metshameko eo yotlhe ya liki ya Bokone e tla tshamekiwa ka nako ya bone mo tshokologong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Morago ga go kwadisa phenyo ya dino tse 3 kgatlhanong le Prisons Ladies beke e fetileng, Gaborone United ba tla bo ba lebile go tsweledisa diphenyo tsa bone go palamela kwa godimo ga Loko jaaka ba thulana le UB Kicks mo motshamekong wa liki ya bomme ya Gaborone City Regional Football Association ka moso kwa lebaleng la Lekidi. Mo nakong eno GU ba mo maemong a boraro mo Lokong ka dintlha di le 16 mme ba kwadise diphenyo tse 5 maleka a le mangwe ba ise ba latlhegelwe ke motshameko ope mo metshamekong e le 3. UB Kicks ba bone ba latlhegetsweng ka dino tse 2 go lefela kgatlhanong le Double Action ba mo go a boraro go tswa kwa mogatleng ka dintlha tse 7. Kicks ba setse ba kwadise diphenyo tse 2 maleka a le mangwe le ditatlhegelo tse 5 mo metshamekong e hera bobedi. Wetso pego eo e ne garla dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong ke diranotse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedeke o lebile sa moka o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona. Lebi tla ke go ge kgaitsedeke re tla kopana kgantle ka nako ya bohera bongwe gontse jala raitse wetso re pele re ikhutlisa re gakolletse neng di tlhomedi kwa setlhong. Dr. Mokgweetsi Masisi o simolotse kago ya mafaratlhatlha motlakase wa marang a letsatsi kwa Mmadinare. Lekalana la Motor Vehicle Accident Fund le tshwenyegile ka dipalo tsa dikotsi tsa tsela. Mo go tsa metshameko Bond Boxing Promotion e rotse semmuso kgaisano ya The Ultimate Battle. We tshwanetse go tshwaretse hela di lekalo ba tepolwa pi ba latela ka semo sa bosa. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatisitseng mo mosong ono.
ga Khibana Primary School masome a mabedi Manyelong Wildlife Camp Botlhano ga mmogo le kwa Johnny Metrical Station Morama Junior Secondary School re gatisitse bone fa go kole Primary School gone re gatisitse Marothodi fa re lebela sontsho sa loapi mo maitsebeng a ne se re sebetsa marumo a felong ka bontsi a lefatshe leno mo tsetsong la ka mosaro se tsore go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borele gare le bokone botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe gona se tsore go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi le bokone jwa legare mo maphakeleng gona se se go ikutlwatsego le mogote go dikgaolong tsa gantsi Nghabe Chobe le bokone jwa legare ka 20 go ya go 23 fa mo dikgaolong tse dingwe gona se tsore go le bothito ka 12 go ya go 11 fa re lebela mo sekolong gona se tsore go le mogote thata go dikgaolong tsa Nghabe ga mmogo le kwa Chobe ka 36 go ya go 37 fa dikgaolo tsa gantsi le bokone jwa legare gona se tsore go le mogote ka 33 go ya go 35 fa mo dikgaolong tse dingwe gona se tsore go le bothito ka 20 go ya go 32 fa re lebela semo sa loapi ka letsatsi la tshipi gone se tsore go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo di kgadima mo mafelong mangwe lefatshe leno ka bophara go le mogote go dikgaolong tsa Nghabe ga mmogo le kwa Chobe go mo dikgaolong tse dingwe gone go le bothito setšhaba se tlhagisiwa fa go swetse diphefo tse di mašetla mo letsatsing la matlhatso le la tshipi ka jalo ba rotloetswa go ipabalela mo diphefong tseo ne ke go saletse go lekala go tsa tepoloapi Borok.